Elbette bu toplum bu kardeşliği büyük oranda gerçekleştirmiş durumdadır. Öyle var güçlü zannımız. Öyle olmaz. Şimdi bu milletin sarhoşu bile içinde bozuk ayrı, ihsan edilmiş ayrı. Bu milletin sarhoşu. Toplanıyoruz. Ulu Cami'de de vaat sohbet. Birbirimizi Kudüs protestosu yapmak üzere Ulu Cami'nin önüne davet ettiğimiz, hitap ettiğimiz, ulaştığımız insanlara bu güveni verdiğimiz takdirde insanlar bizimle ilgili bu imana, bu bilimde sahip oldukları zaman Kudüs'ün fethedilme gününün yaklaştığını hissedebiliriz. İnsanlara ulaşmakta zorluk çekiyoruz. İnsanları inandırmakta zorluk çekiyoruz. Gül sularından yağ elde edip de, gül yağı elde edip de Kudüs'ü fethetmek üzere hazırlandığını duydukları Selahaddin Eyyubi'ye emanet eden kadınların şehri bu şehir. Bir bilinç oluşması gerekiyor her şeyden önce. Bu sözde olan kardeşliğimizi özümüze indirmemiz gerekiyor. Ümmet olarak bu topluma söylemiyorum. Elbette bu toplum bu kardeşliği büyük oranda gerçekleştirmiş durumdadır. Öyle var güçlü zannımız. Öyle olması gerekiyor. Ama ümmet olarak ayyaşıyla, serhoşuyla, berdoşuyla, dindarıyla, dine mesafeli olanıyla, günahkarıyla, muttakisiyle bütün bu insanları bir hedefe kilitleyebilmek için insana saygı göstermemiz gerekiyor. Bizim her şeyden önce kendi içimizde birbirimize güveni tesis etmemiz gerekiyor. İman emane dönüşmedikçe, İslam selama dönüşmedikçe Kudüs fethini biz daha çok konuşuruz. Önce kendimizin hazır olması gerekiyor kıymetli kardeşler. Ama önce Allah'ın fethine layık insanlar haline gelmek lazım. Önce nusrete layık fertler haline gelmemiz lazım. Önce özenle, ısrarla, dikkatle minberini hazırlayan marangozlar gibi davranmamız lazım. Önce Kudüs'ü fethettiği zaman müşriklerin kokularıyla kirlenen Mescid-i Aksa'nın minberini, mihrabını temizlemek üzere gül yağı sıkan Diyarbakır'daki kadınlar gibi olmak lazım. Allah arkasından zaferi nasip eder. القدس طبعا مدينة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هي مدينة الإسلام قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فتحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، فكان إمام الأنبياء فيها إيذانا من الله سبحانه وتعالى بإمامة هذه الأمة بدينها وإسلامها لا بأي شعار آخر ولا بأي منطلق ثاني. فهذه الأمة تؤم الأمم ونبيها يؤم الأنبياء، وهي الوكيلة والحفيظة على ميراث الأنبياء جميعا بالإسلام. فإذا ضاعت القدس من بين أيدينا فبالتفريط بالإسلام وبتضييع أحكامه ومبادئه تضيع القدس. فالقدس ليس ميزانا للشعب الفلسطيني، إذا عصى تذهب من يديه وإذا أطاع ترد إليه، وإنما هي ميزان الأمة لأنها من أقدس مقدساتها. والحمد لله أن لم تجعل مكة والمدينة ميزان، فهي أغلى علينا وكلها غالية. وأحاديث بيت المقدس والمسجد الأقصى كثيرة، وهي تمثل مكانتها وتاريخها. وبلاد الشام يا أيها الإخوة حيث وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمركزها مسجد بيت المقدس مركزها المسجد الأقصى المبارك، وكل بلاد الشام مباركة، ولكن بركتها بقدر قربها من المسجد الأقصى المبارك. نعم. وقال
ابن رجب رحمه الله تعالى: إن الله جعل البلدة الحرام مكة مبدأ الخلق والأمر، وجعل الشام منتهى الخلق والأمر، ففي آخر الزمان يستقر الإيمان وأهله بالشام، أو يعني يكون مبعثه. جاءت النصوص الكثيرة في بيان بيت المقدس وفضله، من ذلك ما رواه أبو ذر قال: تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ بيت المقدس قد تطلق ويراد بها المسجد، وقد تطلق ويراد بها المدينة، وقد تطلق ويراد بها ما حول المدينة، والله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه، يعني مثل حبل فرسه الذي يربط من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. يعني قيمة الرباط والإحاطة، واليوم إرادة الإبعاد عن بيت المقدس، إرادة التفرد الصهيوني، فالمراد التمسك. ومن أبرز مسؤولياتنا أيها الإخوة أن نثبت أهلنا في هذه الأرض، حيث تبقى بيت المقدس تحت أنظارهم، ينظرون إليها ويدافعون عنها بدمائهم. على كل حال الأحاديث والآيات كثيرة، لابد أن نأتي. طبعا كلما أصيبت ابتليت الأمة بدينها تبتلى ببيت المقدس، فلما ابتعدت عن دينها جاء الصليبيون أو الفرنجة واحتلوا القدس، وسارت دماء المسلمين فيها إلى حتى خاضت فيها خيل في بيت المقدس في المسجد الأقصى في ساحاته، خاضت خيل الصليبيين والفرنجة في دماء المسلمين، قتلوا قيل 40,000 في يوم واحد في باحات المسجد الأقصى المبارك. ثم قيض الله تعالى لهذه الأمة ثلة من العلماء والحكام، وليس فقط صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه صاحب قطف الثمرة النهائية والقيام بتمام المشروع. طبعا كان حول نور الدين وعماد الدين وصلاح الدين ثلة من العلماء، والتركيز على العلماء لأننا في لقاء علماء. العلماء لا يصلح لهم أن يمسحوا الجوف وأن يبقوا يدوروا في الفلك وأن يصبحوا هتيفة كما يفعل العلماء مع الأسف في بعض البلاد، كما نراهم يهتفون للطغاة والظالمين والمتخاذلين والمتناسلين والتجار والبائعين، يهتفون لهم إذا شتموا الحق قالوا الشتم سنة، وإذا قالوا كلمة خير جعلوها أيضا، وهكذا شريعتهم حيث تطأ أقدام أو حيث تتلفظ ألسنة حكامهم. فهؤلاء ليسوا العلماء الذين التفوا حول صلاح الدين ونور الدين وعماد الدين. طبعا العلماء هم الذين حكام على الحكام. يقول الإمام الجويني أنه إذا خلى الزمان من حاكم عالم فإنه يكون مأمورا للعلماء ينهي الناس إلى حيث انتهى أمرهم إليه. لكن طبعا سامحوني أنا معكم من طلاب العلم وأنتم من العلماء، ولكن عندما يتولى العلماء مهمتهم الحقيقية، عندما يعرف الواقع أكثر من الناس، وعندما يعلم النص وروحه ويحسن التنزيل. على كل حال بله مسألة قدسة مبارك براستيجي مسألة كي قالك مزن قالك مهمة لسري قالك هات خبردان قالك تشتهات البوتن
لبلي أم كعلماء إسلامي وظيفاوان دوراوان جبون خدمت و خباتا خلاص كرن و رزقار كرنا قدس شريف مسجد الأقصى كاتشيه أمهنكي وهبرا مذاكرة بكن جخونا حد من الحضراء وعلماء نظم سيداء المدد وهم خبر بدن فقط وظيفك هاتيه دان هم دخوازن جخورا دربي خلو بيجن بهدو بشيرن علماء الإسلامي وكستيرانا بعلم خوا جي إنسان ريا وان رواني دكن ريا دنيا جي ريا آخرت جي أو ريا نكو درو دورا وان إيرو نخاصم دورا مدى تاريتيك شديد تاريتي وظلماتك قوين دورا وان زفت كلير كناين بيتن إنسان بيشيا خنابين بلي إن شاء الله برأي علماء الإسلامي أغرو روني دبن أغري روني دبن جبوه يكيجي جبوه خدا عز وجل في قدر بلنداي علماء جبونا في قاسيجي باوريا أمتي باوريا قال مسلمان بعلماء إسلامي قالت خوينا يعني اعتبار هي اعتبار علماء بلي بزمان قاشيدة اعتبار علماء بلكي كان بيه بلكي حرمتها على الميجي كان بيه أما بيا نكوش خلق مسلمان تهم بيا زانن أبيا خصوصا أهل كفري بسات صالة لسر شغلنا جبوك إسلامي مقدسات إسلامي علماء إسلامي علم إسلامي بتشابه إنسان هذا بجوك بكن بغير جبه هناك إنسان نعال معافو بكن هناك إنسان نعال كو دكسوي علمي ده هناك تشتغل لا تنشكرنا بل يأبياجي بحيلة وقلاني أجنبي أبا أبل كيجبربان تشتغل هناك كين هنا لأن باور منكو واختاكو أهل علمي علماء إسلامي وظيفة فقنج بكن ووظيفة خدا عز وجل داية سرپشتوان ووظيفة بجي بيلن براستي آياتك معول خند إنما يخشى الله من عباده العلماء أبيا واختاد قلب علماء بفكر علماء حقيقة حياته وان تجي بقرة قال المسلمان خلق المسلمان أو اعتبار بريزة ديسا ويبدا ديسا خدك قربان شبونا رياوان مادام اف باوري هي مادام اف اعتبار هي او چاق لغوري في باوريه في اعتبار مسؤوليات هي مسلم عالم مسلمان لازمك وحقيقة شواب السيدان مقوتن خدا جوان رازي ببريامة جمرة طبيب بيان كرن إزاح كرن مسؤوليات أهل علميجي لوي غوري مزنة لغوري بي اعتمادي لغوري أو قدر خدا عز وجل دايوا براستي دسريبان وظيفة كشادجي بلكي خزمته خباتا د خلاص كرنا قدس شريف ومسجد الأقصى مباركته دورا سري درد أمتي بلكي إيرو بلي إيرو علماء إسلامي جهف دو كتيا جهف بلا ولا بيا جهف بيا نيا هرو خبري كشتريكم مسلمان دكوجن خلا هفدو درجين مالي هفخاني هفخرادكن وناموسا هفطالان دكن بان خبران هروش خبرا دا نيك نددو نسيان بانات بهيزن عالم جهف كتيا بلكي خزمته خباطة علماء أول أمتي ركو توحيد الصفوف بكن مسلمان بقينا نب أريهم قالك لسر توحيد واتحاد خبر دن فقط أزباورهم كي إلي زمان خبردان خلاص بيه زمان فداكارية أم بي وحدتك تشيكن أم چاوا تشيكن أما أم بياشي باورهم كو بريا هر كسي لازمك علماء نام هبدا اتفاق بكن علماء اتحاد قرأ تشيكن لو رأيكم بيتر بمسؤولية زانن أول إيكو بيتر جناه وخير وفلا ناس تكنوا شيء إنسان رشد بيجن أول إيكو مثلا دا آيات دا زرارة اختلافه وخدا عز وجل في ولا تكونوا كالذين اختلفوا إيكو دخينا وإيكو معنا وزانن شيء إيكو نتيجة خراب شيء زانن أول وإيكو عمر باتحاد شيء دخينا دي ساجر واختاكوا هذا هي عجبا نعي بقي
ne arek em mezhebi xwe veya meşreba xwe veya cemaata xwe veya xud gruba xwe tixin peşiya dînê Muhammed aleyhissalatu vesselam. Resulullah aleyhissalatu vesselam wexta ku hat ji insana re dînê İslamê got evan tiştê dinê tev li gorî ihtiyacê derketine di dora ne ku haşa em wan biçûk dibînin em xizmetkarê tevan. Fakat em veya gerek zanibin ku mezhebe Şafii jî ji bo İslamê çêbiye, tariqa Nakşebendî jî ji bona İslamê ye, cemaatê İslamî jî ji bona xizmeta İslamê ne. Wê demê ev bi hevketin û ji hevketin ji bo çi ye? Ev neyardî û pevketin ji bona çi ye? Ji ber vî qasî gelî birayên Müslüman, gelî seydayên me lazim e ku em beriya her tiştî emrê Xweda Azze ve Celle di şexsê xwe de bicînin. Çavak me berî niha got heqîqeten bi ferdîtî em bi şev ji xwe rabin. Wexta ku me li mêjê xwe kir em ji xwe re ji şexsê xwe re dua bikin. Em ya Rabbî tu kîn û nefreta Müslümana nexî dilê me. û esareta Qudsê esareta seran ser ümmeta İslamê ye. Ne esareta xelqê Filistîn e, ne esareta Araba ye, ne esareta hinek insan e, esareta tamamê ümmeta İslamê ye. Kudüs, arzın merkezi, semavi dinlerin kalbi, İslam'ın ilk kıblesi, miraca yükseliş noktasıdır. Peygamberlerin ortak mirasıdır. Bu miraslar ve merkeze sahip olabilmek için tarih boyunca çok ciddi savaş ve mücadeleler yapılmıştır. Hz. Ömer zamanında Hz. Ebu Beyder Amr bin Cerrah 638 yılında Kudüs'ü fethetmiş Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu teala anahtarlarını almak üzere Kudüs'ü teslim almışlardır. Ve o zamandan yaklaşık 1099 yılına kadar Kudüs huzur içerisinde barış darüsselam olarak halkı yaşamaya başlamıştı, yaşamışlardır. Kudüs işgal altındayken yüzü hiç gülmeyen, sofralara oturup yemek yemeyi ve içmeyi neredeyse unutan ve sürekli Kudüs hayaliyle yanıp tutuşan Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü geri alarak özgürlüğüne kavuşturması sonucunda Haçlıların heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların barış ve huzur içerisinde asırlar boyunca beraber yaşamalarına rağmen Batı dünyası, Haçlı sürüleri ve Siyonistler emellerine ulaşabilmek için, Kudüs'ü işgal edebilmek için sürekli plan kurmaya devam etmişlerdir. Nihayet Napolyon'un 1798 yılında Mısır'ı işgal etmesiyle çağdaş Haçlı sürüleri olan sömürge güçleri eşliğinde Siyonistler de bölgeye yavaş yavaş sızmaya başlamış ve orayı yerleşmeye çalışmışlardır. Özellikle 1890'lardan itibaren Yahudilerin buraya göçü daha da hızlanmıştır. Ve Aralık 1917'de Kudüs'ün işgal edilmesinden sonra bölgede barış ve huzur iklimi günümüze kadar bozulmamak, günümüze kadar düzelmemek üzere bozulmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bölge halkları ve devletlerin taleplerini hiçe sayarak 29 Kasım 1947'de aldığı bir kararla Filistinli Yahudi ve Araplar arasında %47'si Araplara, yani Filistinlere %57'sini Yahudilere vermek üzere taksim etmiştir. Bu taksimi kurt yapmaz, huzurlara şah olsa, çünkü o dönemde Filistinli kardeşlerinin nüfusu Yahudilerin 3 katıydı. Evet. Nihayet 14 Mayıs 1948'de David Ben-Gurion başkanlığında İsrail Devleti kurulmuş. Ve Orta Doğu'da, bütün İslam coğrafyasında ve bütün dünyada fitne ve fesadın başladığını, ayyuka çıktığını ve huzurun tamamen yok edildiği bir dönem başlamıştır. Evet, Siyonist İsrail Devleti'nin kurulması kargaşanın kaynağını teşkil etmiştir. Bu bağımsızlıktan sonra Filistinli kardeşlerimiz Ennehbe, büyük musibet, kara gün dedikleri o günde Yahudi de Siyonist Devleti kurulmuştur. Ve bugüne kadar gelmiş ve şu anda Filistin topraklarında
yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteci olarak yaşamaktadır ve dünyanın pek çok yerinde de 7 milyon yaşamakta. Toplam 13 milyon Filistinli kardeşlerimiz ne yapmakta? Mülteci ve sürülmüş bir hayat yaşamaktadırlar. Evet, vatanında mülteci olmanın acısını en çok Filistinli kardeşlerimiz bilmektedir. Kudüs, Beyt-ül Makdis veya Kerim kitabımızın ifadesiyle El-Mescid-ül Aksa'nın özgürlüğüne kavuşması, azat edilmesi, bu kutsal mekanda en çok hak sahibi olmaya layık olan Muhammed ümmetinin eline geçmesi, yani gerçek sahibini bulması için ulemanın yapması gereken görevlerin ne olabileceği üzerinde biraz kafa yormaya çalışacağız. Tarih boyunca peygamberlerin yerini getirmek zorunda oldukları ağır misyonun aynısı alimlerin de görevidir. Beyt-ül Makdis'in fethedilmesi ve hürriyetine kavuşması için ümmetin fakirlik, cehalet ve tefrika bataklığından kurtarılması gerekir. Bunun için de cehalet, zaruret ve tefrika içinde bocalayan ümmeti aydınlatmak, bilinçlendirmek, Müslüman kimlik ve ideali etrafında tevhide ulaştırmak için her alim gücünün son noktasına kadar çalışmak zorundadır. Bunun için neler yapılmalıdır? Birinci derecede ümmetin birliğini inşa etmek için alimler ellerinden geleni yapmak zorundadır. Ümmetin birliği her şeyden önce İslam'a uygun, Müslüman kişilik ve kimliğin inşası ile mümkündür. Bu da en başta samimi bir şekilde tevhid inancına sahip olmakla gerçekleşir. Bunun yanında etnik ve bölgesel ırkçılık ve ayrımcılığın ortadan kalkması için alimlere büyük görev düşmektedir. İlk zamanlardan günümüze kadar Müslümanlar için en büyük tehlike ırkçılık olmuştur, unsuriyet olmuştur. Kudüs'ü sadece Araplarla İsrailler arasında bir problem olarak gören, adı Müslüman olan yığınlarca insan vardır. Daha sonra acısı, bundan daha acısı, bazı Arap devletleri bile zalim iktidarlarını sürdürmek için Filistin ve Mescid-i Aksa davasına kayıtsız kalmakta, hatta bazen hıyanet içerisinde bulunmaktadırlar.